Кайсар подписчиками Мимаил Акпермет эме деген бул деген 4-чү час прятки. Азыр деген мына кичине эле персонаждар ушул көзлө жасмак эмес. Антпесе ти персонаждар келбейт. Ладно, логос болорuz. Биринчи азыр мен издейм. А бул жашынат, андан кийин мен жашынам. Давай, Акпермет, сен жашын. Камакка жашын. Все, Акпермет жашын окшойт. А мен деген издейм. Давайте ти комнатадан издеп баштайлычы. Эми ушундай үйдөлөргө чыгып, ушундай бирөөт эле. Кайсылар бар? Шкафтар что-то жок. Коцар подписчиктер, если что, мен жасынсам. Точно кровать. Кровать-то да есть такая же. Опа! Бияқта да ештеке жоқ. Давайте балконға баралım. Артында подписчиктер меня не узнает. Так, подписчиктер балконға қарадым мен бияқта. Бияқта да жоқ қой. Қайыққа етқоны. Қайықта болушы мүмкін. Подписчиктер, мен жакет екем кроватында екен. Ал Акпермет деген жакет екем кроватында екен. Азыр деген аны емет қоям. Азыр еметем. Так, бияқтарда жоқ екен. Жоқ екен. Сілерге көрсетем. Сәді чық. Мен таптым. Так, подписчиктер, ал деген ти комнатада аз деген издейт. Мен пока что место таптырым, менде пока что эми 3 минут бар. Что 3 минут анча деле көп деле эмес, бирок 3 минут мага жетет. Так. Каяка выбирать кылсак мүмкүн. Так, подписчиктер, акырын мен почти жашындым. Мен мындай место таптым. Сол местеге акырын отуруш керек. Анан эслестемей калып коем. Каната. Чыктык сөйт. Мата жок экен. Мата жок экен. Пятого жок. Подписчиктер, бабакын карта. Бабака чыгып, сиз өтөттүз. Уготосор. Мына подписчиктер, осы менен бүттү бул. Мына Акпермет болду. Все, прятки. Бүттү.